Pamirsa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bangli ngewedarang indik pekibeh ring sasi panas puniki. Keturek sain mekudang widangan ring Kabupaten Bangli, kejan tenang dangan ketiben kekeringan. Kalsi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bangli Ketut Agus Sutapo Mausang, wawidangan sanedangan nampenin kekirangan ring sasih panas puniki luwere di Selandi miwah Pengotan ring Kecamatan Bangli, desa yang api ring Kecamatan Tembuku, desa Suter, Songan, Abang, Batu Dinding miwah Atenge, desa Trunyan ring Kecamatan Kintamani. Ring tepengan mangkin sampun ngeranjing ring sasih panas sane ketak ketampenin ring pengawit bulan Juli utawi Agustus. Paiketandane ring BPBD Mausang jantan status sayage sajroning nambakin wesanan masan ngetuh puniki antuk ngelaksanayang pidabdab indik kewentenan armada tangki air miwah meprakanti sareng paiketan saking PDAM antuk molihang wantuan saha sokongan toyo bersih mangda kramen enten mewah ngeruruh toyo. Tios punika majang krama sane kantun maduwe penyimpenan toya mangda becik keanggen. Nanging akehan desa sane wenten ring Bangli sampun kejangkepin aliran PDAM. Kekantenang sane mewah kepanggih ipun sane ketah numbas toya saking penyuplai. Tios mewah nyani molihang toya ring sasi panas puniki Bangli talerdangan pisan nampenin kebakaran lahan miwah alas. Punika mawinan paiketan dani ngelingang majang samian krama mangda ngirangin meparikrama sajroning mebakaran ring alase tatkala sasih panas puniki. Paiketan dani mepengabdi antuk pengelola alas saking Dinas Hutan Provinsi Wiadin BKSDA mangda ngewangun bak penampungan reservoir sane magenah nampek ring alas katujuang antuk digelis nampenin pet perade ngarepin kahanan sane kaon. Dayu Swasrina Bali Pos.